Mia paper nong deklan, nelitum ketek kono, ing hoi, haro ini back grade 1 ngaben grade 2 apos Assam Sarkar reading. Salary ka papi ponji bhan ka hodai ponji ko nelitum kini thek kono, lasi nelitum la surprise min nange phanan ko ke, nelitum la so long, nelitum la song ahin ben, ba nelitum non dorapera song ahin ben la so apos haro ini apos jong si government da council tum cipiun de pulang de mo ekhan ke bang giarni ge la so apos litum cekhan dum unjima unde la pen litum la so apos jong si mo aku retired datman recruitment han history alang litum cepar de unjima unde pula tak jini kan tum dado lapen nelitum laso bangke nelitum apang kamat hadun pen nelitum laso apos haroni grade 1 pen grade 2 Assam Sarkar ham ki pidunji polong nelitum songhin bangke echeta mane chedondun hekthei pus nelitum mathapon tang medical college long appointment haida il tawlai puloje ladar so medical college long ke il tuamuni si maximum longipo non thegong state government tum chpari dengpen ili tum rasu medical college long bangkon si ili tum inglong so tum setaka gorenga war selong tum arena li tum kadu ka beda chini lo non joy pen sitamet medical college long thola tam mejang to bomlo non emane every month every week tatake join na teng ke do na lo asi itu lata langdam nei asi rasong thak thali pode tum Karbangau Commerce Council egre pe bigrat phan jodi lakho dak pa salary pilo pula dekao aja kongge ili tum घटी फांसी दिसपुर फांसी आज कौन बिया तेंगलो लापेन के दाता लागना में एजुकेशन ना प्राइमरी एजुकेशन ना सारे इनहरेंट सब्जेक्ट बोलो इली तुम लोग अपना एदोलो नॉन के माने पेंशन नहीं को पेने अलाम पेंसी घटी फान होदाय कोलो दिसपुर तो फान नॉन मांग के अपोज खाली तो पिलो वेकेंट पोस्ट तो पिलो सेता में दा इली तो Karbangau Commerce Council तमारे लोग आता सो अपोज फिलअप दोनों ने नॉन जा कौन के बाहर से बिनेलो Kasi la sota kasi nilit tumangke songan mereka ningri pada armeni ala CM sar akai panas kacun ningri bangke aso apu tha bangke ala ni tum sistem chen regnai la ke apang person si itu la sota tingsi do lithot nanti ko Karbangau kita itu rules and something tum na chesong pi ko ane cepat dok pensi ilang tum karbi kurki mo la baso non pinian itu kan bantu da chini la si la bangso ko mane apo ki ko mane jungjunga ki kali la bangso ki kali Karbangau ara ki la si la bangso jak ko Karbangau aja ko kapa bobji pulo mage la daga thangna tum Cedono dekhe, groyun dekhe, labang solong nange, non kupiman income toxic cap nange pelingkan kosong si bang boma, hala soting si bang nai non kedo tangan aja kong kala pusong si bom ciru bom si tum teglong, si hala bang solong bang tum pinrem lo, la si la doan non long lek lang aja kong petilo hala bang tum Karbangau termas council long si, al puthor nang ciru tunai la si hala doan non Dakong kapatiru kali, kedo tangan aja kong pura cewan tunang bo bang si tum non kedo bang kacari bom tim Karbangau tum niri tum puang tum, la si niri men judgment pet bang ke la hello la bang so post encouragement la bang so ke claim ke la bang so long ke judgment pet niri tum gini ham phangson ke roy kre la pen monon pita la bang tum ningget thidi chesong thibi arjat thidi. Akhir itu ada juga ke. We are the concerned citizen of Karbangau. And the Karbi community as well. Lasi itu labangnya cedor mereka, labangnya Karbangau tumas konsul tumas tampil labangnya namcing wai pen. Kosong si kimi jima labangnya alang itu namcing wai pen namcing. Lasi ini yang paling